Isha barisa witware rya Mbarara rambata ibintu mu gishanu wayibembera umugenzi wo kutungisa sakramento ya ordin ahari Nyamutanga Cathedral aho abaseminari 16 batungisa ubwidara ry'ubudikoni kandi abadikoni 8 bakatungisa ubwidara ry'ubusaseredoti. Isha barisa yamaza kubakomera entanda aho yabasha bo kwitegereza cyo barukora kandi bakacitoreza manya umbuhereza bwanyu nimuyija kubona muyizuruza ekitambo cyabikiriza nimukiteranane cya Kristo ekimuru kwija kongesa engaro zanyu ahitanduro nimushoma musa cyo turukija kusigira engaro zanyu mukamazeze kandi nabezi ayizene kigome cy'abakristo kimuru kwija kwereza yabatuma kweza abantu mu izina rya Kristo kandi bamanye ngo nubaherezense batarukwerondera byabo era eyo kusomera hamwe mwabana muhimbisa kandi musima ruhanga umushara za Bevario izishaha za buri zoba ezimuru kongera ruhanga ibyo nani mukora tahabwa bikiriza bonka bitu nahabwe nsiyona mugume mwizuke kumwirwa mu bantu mukatebwaho ahabwa abantu kubakorera imirimo ekwatirine n'ebya ruhanga mugume mushikirize umurimo gwa Kristo umusaserdoti obutosha mwino kushimerwa na rukundo y'amazima. Aba babanza kwayo kwiga kwaba harisha bepiskopi batyo batera ikiragano cyo buhurizo mishoje ondaganza kunta mu kitima no kumpura hamwe n'abarimpungura ni koraganza ruhanga wakutandikiremo umurimo mu njogu abene yagushyiriza na bwa nyuma babarambira harutari umurisa yabeteremba bazamutumo rukwera yaba hasera rukubeza kandi yabaho umugisha Isha barisa yakurasaho kutemuko n'abaseminariyo yaba hasera yabahindura abadikoni bajwe ko kijwaro cyo budikoni kandi yagaruka yaba kwa evangeli ya Kristo eyibahindurwa barangereza bayo yakira evangeli ya Kristo eyibahindurwa murangereza bayo kandi yetegereze icyo barashome ukikirize icyo urikirize ukitoreze icyo urikirize ukegese kandi icyo urayigese ukitoreze. Na bwa nyuma yakurasaho kuhasera abadikoni 8 arakubatungisa ubusaseredoti bajwe ko kijwaro cyo busaseredoti basigwa amajuta ga Krisma habaganja bagaruka bakwasa ubwe cyhongwa okuza kuhongera mu kame kitambo ukama Yesu Kristo uwishe yakigerera kumwe kwera n'amanege akurine abakoze kigombe cy'abakristo nabo kongera ruhanga kitambo yakire cyongwa cyo kongera ruhanga icyarwo mu kigombe cy'kwera cy'abantu be yetegereze cyo rakore kuratara icyo rahonje kandi amagara gawe ugatanze y'ibanga y'umusaraba wa mukama Sacerdote ngumugende muze gusangira abantu kandi mubasavinge umuringo ugo kujya kubaretera babaje mu magaragabo sima batebekanisi zoberi nimwe bare kutebekanisa kurunji weza ko twanurwa icyamuheru ruhanga nakarongoye ababere enteterezo kwicariza umucanga cyitwa cyankore mwitwara ryituri yambarara abasaserdoti abatoye bembire mwe bare kurinde cyo mukombera mukiterra mweno nite twabegitaho mu byo kumurimo murunji mutwabure kandi mucishabire ni twe tunjamani go kurangira ibanga ry'amakuru marunji go kucishemeye
Umuhezi wa mukuru w'empanura z'ishengero ry'ihanga Thomas Tayebwa yakurusiye abasacerdote n'abadiko n'abatungera izoba kandi yabashaba kwebembere huriro yo kurwana sobworo no kwitaba umuhuriro yo kurwana sobushomanguzi. So nimbashaba muri mwatu yamba ubushomanguzo mu parish model umukureba ngo tabaho kwiba kwihasenta abantu baronde mirimo za district emibazi tukuteko marwario mutiyambi information ejo mwatunga mugitwereze. Shemeza Munonga ni mukuru w'abakristo kwiyimuka kagira ngo ubuhire project yo mwana yibakwenda kutandika kuhaba katekisi ninga bashomesa kureba ngo batandika kweyubura kwihobwo muworo ninkunda Munonga abantu abakucira kurwana sobworo nambwenu ninyera kwebaza ati bishop mu rugo rwanyu nakora umusekretariate kureba ngo abantu barwo muworo abantu bayetungura enda kutwara mu gisabuzima akidayisizi yitu yambarara abo kubasa kutuso busasorodoti abasasorodoti 8 nango no budiko na badiko ni 16 n'ikintu cyamani akongeza okuzanzaza ikigambo cya mukama mu western region nango nahurira muno yaza Kenya kandi if there is any time erata gisedini ningerana hati sacerdote abasya n'abadikoni kubashaba ngo baze gushomesa abantu bamanye gukora sente bamanye kubanza uburo batwara abana babo mu mashomero kandi batakaza kwahura umuganda n'amadini uburo icyo ni cyacire cyasako yibagamba no nimbahamiza zakora nabo reka mutana twakoramwe abantu barangobona twabihumva mukama abe nimwe Ahabwa TV West and Aidan Bataringaya.